hanyuma mu mugambi w'Imana, Imana yifuza ko urugo cyangwa se umuryango, ko tugiye kuganira ku mugambi w'Imana ku muryango. Imana yashakaga ko urugo ruba rwubakiwe ku nkingi eshatu. Ya mbere ni ugusiga, iya kabiri ni ukuba hamwe, iya gatatu ni ukuba umubiri umwe. Hanyuma icyo turi bwongeremwo cya kane ni ugutoza urubyaro kubaha Imana. Ndaba ndekeye ibyo bine, abashumba bazongeraho ibindi bibe 10, undi azaza avuge 20, undi avuge 50. Tuzakomeza kwiga urugo kugeza tuvuye inaha. Reka ntangire ku nkingi yo gusiga. Umuntu asiga bwa mbere avutse. Iyo baciye cordon umbilical, ururere ruhuza umwana na nyina, niyo nshuro ya mbere yo gusiga. Buriya nubwo abana rimwe na rimwe bavuga ati ninjye ubabeshejeho, ariko hari umuntu yasize uwo munsi mama gahita yitaba Imana. N'umwana nawe ahita apfa. Arabaho, nyene abaho nk'utagira mama, ariko arabaho. Kubera ko inshuro ya mbere yo gusiga iba yarabaye. Hanyuma inshuro ya kabiri yo gusiga ni igihe umuntu akizwa. Gukizwa nabwo ni ugusiga. Usiga imiryango idakijijwe, ugasiga ukabadekarare mu kindi gisekuru, aho Petero avuga ngo mwebweho muri shanga ryera, muri abantu Imana yaronse, muri abami n'abatambyi. Hari ukuntu rero dukomeza kuba, ukabona umuntu yarakijijwe ariko hari ahantu atavuye. Indi nshuro yo gusiga ni ugusiga inshuti mbi, ni ugusiga ingeso mbi, ni ugusiga imyumvire itari myiza. Ubuzima bwo gusiga turabukomeza, ntabwo burangira kuko twakijwe gusa. Ariko nanone hari ugusiga ugiye gushingirwa, aho uva mu muryango umwe uhamagariwe kujya mu wundi muryango, utazi uko babayeho, Imana ikaguhamagara nk'uko yahamagaye Aburahamu. Hanyuma hari ubwo umuntu asiga agiye mu muryango nta makuru afite, nta atazi n'icyo azahakora. Hanyuma inshuro ya nyuma ni ugusiga upfuye. Hari ugusiga uvutse, hari ugusiga ukijijwe, hari ugusiga ugiye gushaka, hari ugusiga ingeso n'imyumvire n'ibindi byose, hanyuma hari no gusiga upfuye. Hari abantu rero bajya kubaka urugo, ngewe nubwo abenshi bavuga ngo ingo zirasenyuka, ukurikije indorerwamo ya Bibiliya, hari igihe usanga urugo rutarabayeho n'ijoro rimwe, mu isi y'umwuka rutarigeze rubaho, kubera ko urugo rwa Gikristo rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Hari igihe twakira mu gice kimwe gusa cyitwa umubiri, ibindi bice. Mwibuke ko urugo ni umushinga w'Imana, niyo yarutangije. Iyo utasize ntabwo umuryango wabaho neza n'abazagukomokaho. Hari ingaruka nyinshi zijyanye no kudasiga, ntabwo ndi buzivuge, ni nyinshi nawe urazizi. Hanyuma inkingi ya kabiri cyangwa se umugambi wa kabiri w'Imana ku muryango byari kuba hamwe cyangwa se guhuza umutima. Munyumve neza aha hantu ndashaka kuvuga ibintu bikomeye. Iyo bavuze kuba hamwe cyangwa se kuba umubiri umwe cyangwa se kuba umwe cyangwa se guhuza umutima, baba bavuze ibintu birindwi. Baba bavuze icya mbere guhuza agakiza, icya kabiri guhuza ibyo mwizera, icya gatatu ni uguhuza umwuka, icya kane ni uguhuza iyerekwa, icya gatanu ni uguhuza icyerekezo, icya gatandatu ni uguhuza ingaruka, icya karindwi ni uguhuza umusaruro. Guhuza agakiza icyo cya mbere, icya kabiri ni uguhuza ibyo mwizera, icya gatatu ni uguhuza umwuka, icya kane ni uguhuza iyerekwa n'icyerekezo, ingaruka n'umusaruro. Abantu bose bagize umuryango, yaba papa na mama, baba n'abana, bakagombye kuba bahuje ibi byose. Niwo mugambi w'Imana ku muryango. N'icyo Imana yashakaga. Iyo muhuje ibi, niyo mugize icyo mupfa, biroroha kwiyunga,
kubera ko hari ikintu kibafatanya, hari ubumwe bw'ubumana bubafatanya. Ndashaka gusubira inyuma ho gato, mve mu muryango ngaruke mu itorero. Abaririmbyi bahoze baririmba hano ibi bintu birindwi barabihuje. Abakozi b'Imana bakorana umurimo ibi barabihuje. Hanyuma abahuje company n'ibi navyo barabihuje. Umugozi w'ubumana, umugambi w'Imana ku muryango nuko ibi byose byagomba kuba bihari. Reka ngaruke kuco Yesu yavuze ku rugo. Paulo yaravuze ngo abagabo bakunda abagore babo nkuko Kristo yakunze. Ni ukuvuga ngo umugabo arebera icitegerezo kuri Kristo, hanyuma n'umudamu nawe aganduke nkuko agandukira. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore iyo bahuje agakiza bahurira kuri Kristo. Nibahurira kuri Kristo rero nubwo bagira icyo bapfuye kwiyunga birashoboka, kuko umusaraba ni ikimenyetso cyiza mu kunga abantu. Kiriya giti gihagaze ni umubano wawe n'Imana, ni ikiguhuza n'Imana muri babiri. Hanyuma kiriya giti gitambitse ni umubano na mugenzi wawe, bibaye guteranya. Iyo ukuye mu igiti gihagaze bikaba nta gakiza karimo, igisigaye gihinduka mayinazi gukuramo. Ubu hari abantu bazashwana kugeza impanda ivuze, basengera mu rusengero rumwe bose bakijijwe kubera ko igiti gihagaze Kristo ntarimo, kiriya giti gihagaze ntikirimo. Ni ukwibaza rero umugambi w'Imana ku muryango ni uko abantu babiri bakagombye kubana bombi bakijijwe. Ibi ndababaye ko ntarimo kubibwira urubyiruko, kuko mwe mwarangije guhitamo. Abenshi muri mwe mwarangije guhitamo. Iyo banari iri teraniro ryose ryari urubyiruko kuba nishimye cyane, kubera ko fiançailles ni umukino wo kwihishanya, hanyuma bakazavumburana bageze mu rugo. Kandi ibyo avumbura agezeyo si bituma abaho yishimye cyangwa si bimwinjiza mu mugambi w'Imana, ahubwo ni bituma abaho yimyoza, akaba hasuhuza umutima, kuko avumbuye ibintu ntari bisubira. Urugo si ikintu weditinga, ntabwo usubira inyuma ngo ukosore. Nirukunanira uzitwa umugabo yananiwe n'urugo cyangwa uzitwa umugore yananiwe n'urugo. Niyo mpamvu mbafitiye inkuru nziza. Haleluya. Mbafitiye inkuru nziza muri Kristo Yesu, birakosoreka. Umugabo n'umugore bari hano biyemeje kujya gukosora urufatiro. Ni ukuri Kristo yacungura ibyabanje bitagenze neza, hanyuma bagatangira bundi bushasha. Tugomba kuba duhuje agakiza. Umugambi w'Imana wa mbere ni ugusiga. Noneho iyo twambika abantu impeta, nta muntu ndabona yambaye impeta yakwigwamo intoke enye, ntawe ndabona, ni urutoke rumwe. Ubwo bivuze ko wambitse impeta ni ufite umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Kuba ukigirwa inama na mama wawe na bashiki bawe, ikimenyetso ko utasize. Hanyuma kuba abasaza bawe na mama wawe aribo bagifite agaciro mu buzima bwawe, ni ikimenyetso ko utasize. Nakoze ubushakashatsi bworoheje ku bagore 5,600. Mbabaza ikibazo kimwe gusa. Ndababaza, yaba mama wawe ukubyara na nyoko bukwe, habaye impamvu ituma umwe aza kuba mu rugo, wahita mwonde? 99 bambwiye ngo byanyorohera ari mama, kuko niwe twaruhanye, mabukwe nta hantu muzi. Ibyo abo mvuze bari abakristo. Noneho kibaza, none se nyoko bukwe ntiyaruhanye n'umuhungu we? Ko Bibiliya ivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, gute bikunanira kubana na baramukazi bawe? Ni ikimenyetso cyo kudasiga gusa. Kudasiga bigira ingaruka mbi nyinshi, bisenya itorero, bisenya korale, bisenya umurimo, bisenya ubwami bw'Imana. Kudasiga bisenya urugo, kudasiga ni bibi gusa. Tugaruke ku ngingo ya kabiri, umugambi w'Imana wa kabiri. Imana yifuza ko aba bana baba bahuje agakiza, bombi babakijijwe. Ariko umuntu arakubwira ati twahuriye kuri Facebook, ntakijijwe ariko ni umukire. Hanyuma ngewe nabaye pasiteri 2007, abakobwa akaza akambwira ati pasiteri namubonye, ngo nabarengeje imyaka 30, ndagusaba serivisi imwe gusa, umumbatirize gusa, ibisigaye nzimenye. Byageze igihe mbihimbamwo terme yitwa kubatirisha.
nkamubwira nti kumubatiza byo simbifiteho kontrole, singewe nyiri dini, wenda bazamubatiza n'ahandi ntamubatiza. Ariko wibuke ko Satani yabwiye Yesu ngo uhindura ibuye rihinduka umugati. Hari igihe wibesha kwibuye ryabaye umugati rikazakubera ibuye ubuzima bwose. Nubana n'umuntu udakijijwe, ikiguzi kizakuremerera ubuzima usigaje kubaho, kuko nturi Imana ngo utange agakiza. Bashiki bacu rero ni abana beza, ahita avuga ngo urumva ngo nzamwerera imbuto. Sawa. Umugambi w'Imana kwari uko abantu babiri babana bagomba kuba bahuje agakiza. Icya kabiri ni uguhuza ibyo mwizera. Nzi itorero rimwe rya Gikristo ryemera polygamy. Kuri bo gushaka abagore benshi ntacyo bigutwaye. Ni itorero ryitwa irya Gikristo, ndarizi. Ibaze ubanye n'umuntu yizera ibyo, mutizera ijambo ry'Imana nk'ukuri, mwakubakiraho urugo. None ubu hajemwo n'ubuyobe bw'ubuntu butangaje buvuga ko ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababariwe. Unyweye inzoga, usambanye, uciye inyuma wo mwashakanye, nta cyaha kirimo, nabyo byaracunguwe. Ibaze umunsi mugenzi wawe yakwizera ibi bintu, ninde muntu ubwenge bwe bwakwakira gucibwa inyuma? Ni ikintu kimwe kidakwirwa mu bwenge. Umugambi w'Imana ku muryango kwari ugusiga. Icya kabiri kwari kuba hamwe cyangwa se guhuza umutima. Ubwo bivuze guhuza agakiza, guhuza ibyo mwizera no guhuza umwuka. Uzi kubana n'umuntu yizerera mu bapfumu ari abantu kubera ubwoba, igihunyira iyo kivuze ubwo bamuroze, ipusi bagiwe hitaha yarira cyangwa ishonje ubwo baramurangije, ikibabi caguye iruhande rw'irembo nabwo baramwishe. Ibaze kubana n'umuntu afite umwuka umeze utyo. Ikindi bagomba kuba bahuje iyerekwa. Urugo ni umugambi w'Imana. Tugomba kuba twibaza ngo turava he turajya he. Niki tuzakora mu mwaka, niki tuzakora mu myaka 5, niki tuzakora mu myaka 10, niki tuzakora ku buzukuru. Hari urugo rero rubaho gutyo gusa, nta yerekwa, nta nicerekezo. Ubwo rugo ntabwo ruba ruri mu mugambi w'Imana mu by'ukuri, kubera ko umugambi w'Imana nuko tuva mu bwiza tujya mu bundi. Umugambi w'Imana nuko duhuriza umutima ku byo tugiye gukora. Abagabo n'abagore benshi bagonganira ku maproje batumvikanyeho. Hanyuma abagabo kuko ari twe dufata ibyemezo rero, ashobora gutahana imodoka mutarumvikanye ko muzagura imodoka. Uwo mushinga utarigeze kunyura mu matwi. Ushobora kumva afite nk'isamba ahantu, nabwo iyo ugize Imana ukabimenya. Kuko hari abagabo babasirimu bafite menshi, ariko bagize ibyago bagapfa. Abana babo ntibayabonaho, n'abagore babo ntibayabona kuko nakare ntibabona kuri konte zabo. Ibyo bikorwa n'abakristo. Icyakora ntabwo baba baragiye mu cyerekezo kimwe niyerekwa rimwe. Noneho abadamu nabo hari ubwo bigwanaho. Umuntu akiyiba agasahura urugo rwe. Hanyuma ikindi ni uguhuza ingaruka. Ingaruka ni nyinshi. Urugo rushobora kugeragezwa n'ibivuye inyuma y'urugo, rushobora kugeragezwa n'ibivuye hagati yanyu muri babiri. Buriya mu miyaga igoye, abigishwa bahuye n'umuyaga mu nyanja ya Galilaya ngo baturutse imbere. Urabazengereza koko. Yesu yaje mu rukerera, aza aho bari arabatabara. Ibaze rero nk'umuyaga uvuye muri chambre principale, bazawukizwa n'iki? Ingaruka, ushobora kubana n'umuntu akagwara kanseri. Ushobora kubana n'umuntu akagwara agahinda gakabije. Iyo tugiye kubaka, umuntu agomba kuba yiyemeje, akavuga ngo ingaruka zose zaba, uyu muntu tubanya akaramata, tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Hari ibintu biba, sinzi niba abakristo mumenya ico bivuze. Kubera kunanirwa kubakira urugo mu murongo w'ubumana no mu mugambi Imana yifuza ku rugo, amwe mu matorero ya Gikristo agenda agabanya ibiciro.
nari mvuze ngo kugabanya ibiciro, ariko nabwo tuzahindura ibyanditswe. Mwibuke ko Maraki yavuze ngo mwitangira nubwo hari ubutaka bwinshi. Imana yaremye umuntu umwe gusa. Wirinde kuriganya umugore wo mu. None se nk'umuntu mukuru mu idini rimwe yasenya urugo hanyuma akagaruka agashingirwa, buriya biba bivuze iki? Biba bivuze ngo buriya birashoboka, kubera ko uwo muntu abikoze ni mukuru cyane, abari hasi bizaborohera. Reka mbaho urugero. Nge nibwira ko abashumba bakuru b'amatorero mu Rwanda bakwiye kongera bakicarana, bagakora inama y'iminsi myinshi, bakanoza ibijyanye n'umuryango, bakabiha umurongo. Kubera ko hano mwe mushobora kutemera gushingira umuntu yatandukanye, ariko hari abandi ahandi azagenda bakamushingira kandi agahita aza hano guteza akavuyo ashaka kwakirwa. Ibyo bintu ntibizababeho mwebwe, ndabona ntibizababeho, ariko ndabizi ko bibaho. Ibyo mbabwira ntabwo ari itorero rimwe, ni ibintu biba mu matorero atandukanye. Muri Amerika umushumba umwe yaratubwiye ngo umushumba yikanga mu bakristo nka 300 afite 70% araba divorce, ari abantu batandukanye kandi batatandukanye rimwe. Noneho amatorero yagize intege nke kuri iyo ngingo, kuko adashobora kwemera ingaruka zibiri kuba, bahita bagabanya ibiciro bakavuga ati rero namwe ntimugakabye gukiranuka, basi twemerera umugabo gutandukana 3. Uzatandukana 3 tuzamenya ko yananiranye. Imiyaga iri mu ngo inyinshi iva ku kuba abantu bananiwe gusangira ingaruka zishobora kuba. Basangiye ubukire binaniwe guhura, basangiye ubuzima bose ari bazima, umwe aragwaye byanze guhura. Tugomba kwiyemeza kubana akaramata, niwo mugambi w'Imana ku rugo, akaramata. Hanyuma ikindi ni umusaruro. Kuba umwe rero, ingingo yo kuba umwe, umugambi w'Imana wa kabiri wo kuba umwe, ntabwo mushobora kumva uburemere ufite. Satani mu mayeri ari gukoresha yica ubumwe bw'umugabo n'umudamu. Mushobora kuba muri mu nzu mwembi, buri wese ari ku mbuga nkoranyambaga akominika n'abandi ukuyemwo uwo babana. Mwebwe ntibizababeho, ariko hari ikindi ngiye kubabwira, sinzi niba mwarakibonye. Mwarabonye ko ikintu mubana hafi kigera igihe kikaba umwe nawe. Ntanga urugero rwa telefone. Iyo wibagiriwe telefone mu rugo ukayibuka ugeze ku kazi, wumva umerewe ute? Kandi mugenzi wawe uvuga ko mwabaye umwe nturamukumbura kuri ico kigero. Kubera iki? Telefone mwarangije kuba umwe, yarangije kuba kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwawe. Iyo kubera kubana n'imodoka umwanya munini abazifite, iyi modoka ihinduye ijwi rya moteri uhita ubyumva. Iyo hari buro yafungutse urabimenya. Iyo keya wihaye umugore wawe, mbega ukuntu baba babayeho neza. Cyangwa se ukayiha umugabo wawe, mbega abagabo ukuntu baba babayeho neza. Kubera ibi bintu ni ibintu twarangije kuba umwe. Ikintu cyose utindana naco mugera igihe mukaba umwe ku kigero umenya amarangamutima ndaza kubigeraho. Iri sezerano ryo kuba umwe ni sezerano rikomeye riba hagati y'umugabo n'umugore, hanyuma umuntu agasiga umuryango akemera kuba umwe n'undi muntu. Cya gatatu, umugambi w'Imana wa gatatu ni ukuba umubiri umwe. Kuba umubiri umwe ndashaka kubivugaho ibintu bitatu. Icya mbere ni intimite emotionnelle. Umugabo n'umugore basezerana kuba umwe mu buryo bw'amarangamutima, ibitekerezo bimwe, santima zimwe, ku rugero rw'abana b'impanga. Abana b'impanga basa, umwe ashobora kuba ari hano undi yaraye igikondo, ukabona bambaye imyenda isa batabivuganye. Umwe iyo ababaye ari hano undi ari muri Amerika ahita babara abyiyumvamo.
kubera ko bafite ukuntu ari aba village bafite ukuntu basa ukuntu bumva iki babaye mu ngobyi imwe bafite ukuntu bumva ikintu ibintu kimwe umugore ashobora kurara arira umugabo ari kugona akageza mu gitondo pe undi ari kurira umwe ashobora gusinzira undi atasinziriye umugabo ashobora kuba ahangayitse asuhuza umutima afite ibintu byamuzaniye imvi n'uruhara ibitotsi byarabuze ku mutwe ameze hano nk'uwikoreye ibiri 100 umugore agasinzira akageza mu gitondo wenda ahangayikishijwe n'inzu umugore akavuga ati ariko ahubwo gutukodesha uri umuntu w'umugabo abandi barazubatse abadamu n'abana beza pe ashobora kubaza atariko abandi ko bubatse hagiye wowe umeze ute kandi umugabo iyo utangiye kumugereranya n'abandi bantu kubwa ibyo ntibikwirwa mu bwonko bwe yani dukwiye kugira intimité émotionnelle nk'abana b'impanga ikindi ni intimité physique ibi byo ni babyita amateraniro y'abashakanye icya gatatu ni intimité spirituelle niwo mugambi w'Imana wo kuba umubiri umwe ni ubumwe muri ibi bice bitatu mukwiye kugira ubumwe bw'amarangamutima ubumwe bw'umubiri n'ubumwe bw'umwuka hari abagabo babiri hari abagabo n'abagore b'abakristo badashobora gufatana mu biganza ngo basengerane badashobora guhuriza umutima ku cyifuzo ngo basenge uburiri bwo barabusangiye byo ntaco bitwaye ibyo rwose ariko nubwo buriri iyo bubuzemwo ubumwe bw'amarangamutima umwe yishimye cyangwa se yishimisha undi ababaye nta bumwe bw'ubumana buhari nababwiye ko umusaraba ari ugira abantu kuba bamwe sinzi niba ubwo rugo ruzabaho Bibiliya tubwiye ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata bombi bakaba umubiri umwe hano rero ndashaka kubavuga ikintu gikomeye ariko ndashaka ko abacumva arabubatse gusa kwima umuntu ikintu atazahabwa n'undi muntu wese ku isi atemerewe ahandi hantu na hamwe kubera ko akijijwe ni ubugome muri bwa bumwe butatu navuze ntabwo umuntu yubatse yemerewe kuba umwe mu marangamutima n'undi mugabo cyangwa se n'undi mugore w'abandi kandi mugenzi we ari kumwima ikiganiro ari kumwima ubwo bumwe icyakora hari igihe twanga kuba umwe nabo turi kumwe twabaye umwe n'abasokereteri bacu ku kazi twabaye umwe na telefone twabaye umwe n'ibigare dusohokeramwo twabaye umwe n'abandi tugisha inama kandi mugenzi wawe waramwimye aho rafite ararikiye reka ntanga urugero abagabo iyo tugiye kurambagiza ubwonko bwacu bukora ikintu kimwe iyo gishoje ugafata icya kabiri ni ukuvuga ngo umugabo nubwo yagira akazi kenshi kangana gute iyo agiye kurambagiza ntabura umwanya arawubona pe arawubona ku mwuzuro arawubona usendereye arawubona urenze ukenewe hanyuma bashiki bacu n'abana beza iyo urukundo rumaze kwiyubaka rugeze ahantu ahita avuga ati umuntu mpamagara inshuro 20 ku munsi akanyifuriza mu gitondo kuryoherwa na saa sita na nimugoroba akamfubika nta mbe ihari uyu muntu ningerayo azampeka no mu mugongo uzumikwa gusa noneho ntibamenye ko twebwe iyo tugeze ku ntego ni achievement iyo ugejeje umugore mu rugo uhita ujya gushaka amafaranga atunga urugo iyo umaze kuyabona uhita utekereza kugura imodoka hanyuma ugahita utekereza no kubaka inzu ugahita utekereza kohereza abana hanze mbese ukabona umwe yasigaye ku gukundwa no guhabwa keya no guhamagagwa undi agenza ibirometero 260 nta kintu kikibahuza kirimo hagati umwe ageze iyo undi nawe kandi n'imyumvire yacu nyene bidasa twebwe dutekereza ibintu binini abagore batekereza amarido yashaje amatasi yamenetse kandi birumvikana nibo bakira abashitsi umunsi abashitsi baje nibwo yazibuka ko amasafuriya yatobotse amatasi yamenetse amasahani atuzuye
noneho twebwe twumva ari ubutesi, bari gutekereza ibintu biciriritse, twe tugeze kure. Mwarese tukagabanira hagati, tukagabanya ibiciro, undi bandi bakazamuka tugahuriramo hagati. Imana yifuza ubumwe. Ngiye kubabwira, reka mvuge icya kane. Icya kane twasomye muri Maraki ni ugutoza abana. Munyumve neza hano, sinshaka kuvuga uburere bw'umwana, yaba topike y'umunsi yose. Umwana yakigwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ikibabaje, abakristo benshi babyara mu gice cyitwa umubiri gusa, kandi umugambi w'Imana ni uko dutoza abana kubaha Imana. Hari ibintu byinshi umwana agomba kwigira mu rugo: ururimi rw'urukundo, gutozwa inshingano, impano ye, umuhamagaro uri ku buzima bwe, kumwubakamwo umusimbura wawe. Nakubwira ibintu nk'icumi umwana akwiye gutorezwa mu rugo, ariko mu miryango tuvukamwo ntabyo baduhaye, natwe ntabyo turi gutanga. Nagira ngo mbibutse ko umwana ni urupapuro ruri vierge, ushobora kwandikaho icyo ushatse cyose. Ababyeyi bari hano, nutinda kwandikaho, deseyani mizakwandikiraho, hanyuma n'umukozi umurera nawe azandikaho, n'abana bigana nabo bazandikaho. Ikibabaje, ibyo banditseho ntibisibamo. Ibintu watoje umwana kuva asamwa kugera ku myaka 6 ntibisibamo. Buriya nyuma y'imyaka 6 biragoye ko umutoza ikintu gishasha, biragoye, kubera ko reka mpere kugusama. Hari abantu nka 7 ukwiye gukonsirita mbere yo gusama umwana. Hanyuma mudu yari hari umunsi umwana asamwa niyo izagena kubaho gusigaye. Ikindi, umwana yari mu nda yumva kuruta yari hanze. Abamama bari hano bambera bahamye, iyo muri umwe muri bya bice bitatu n'umugabo wawe, iyo umugabo atashe umwana mu nda arakina. Ariko iyo mutavuga rumwe, mwagiranye amakimbirane, umwana aceceka nk'adahari. Abahanga bavuga ko umwana ari mu nda abaza ijwi rya se. N'abashitsi bakunda kuza mu rugo, amajwi yabo abayazi. Iyo avutse kuri we ntabwo baba ari abashitsi. Hanyuma kuva ku munsi umwe umwana yavutse kugera ku myaka 3, yakira ibintu 70% bishasha. Ni ukuvuga ngo nyuma y'imyaka 3 abasigaranye capacity gusa ya 30%. Hagomba kuba harimo equilibre ya papa na mama. Mwibuke ko umugambi w'Imana ari ugutoza. Bibiliya avuga ngo toza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Hanyuma ababyeyi benshi ntibasapara yazi gusa. Turi abantu batanga mu gice kimwe cyitwa umubiri, amarangamutima ntacu atubwiye, no mu mwuka ntacu bitubwiye, kandi natwe wenda ntawe wabidukoreye. Ariko wibuke ko kororoka biri mu buryo bubiri. Hari kororoka mu buryo bw'ubumana, aho umwana yakigwa mu bice bitatu. Hari kororoka nka Kayini. Mumbwize ukuri, urubyaro rwa Kayini n'ubwubaha Imana ubwinshi ni uruhe? No rwa Kayini. Inkuru mbi rero, hari abarokore babyara nka Kayini. Iyo ubyaye umwana utazabasha kwitaho muri ibi bice bitatu, uyu mwana ashobora kukunywana itabi. Reka mbaho urugero, usubira inyuma. Ngiye maze imyaka myinshi nkora ivuga butumwa rikoresha ibitangazamakuru. Nzi ko dese anime 70% ziri satanike. Duhere kuri Spider-Man. Abana wese ntimuze ko bamukunda. Iyi ni Illuminati. Kuko akina akura abantu mu muriro, akina utuntu twiza. Umwana mu mahitamwo ye azaba azi ko abantu beza ari aba bantu. Ababikora babishuramwe amamiliyari y'amadolari, bazi ico bari gukora ku marangamutima y'umwana. Uzabona muri dese anime akana k'agahungu gafatanye n'akandi gahungu bari gusomana, ukagira ngo ntaco bitwaye, barimo gutoza umwana ubutinganyi, bazi ico bivuze. Twebwe twarakize, dufite wifi mu rugo, dufite televiziyo, umwana twamuguriye telefone, ariko ntitwitaye kumenya ibyo ari kureba.
singe wahera. Iyo umwana arebye iki dessin imiteye ubwoba bire mu mwijima ku bwonko, iyo ageze mu cumba afatwa n'agahinda gakabije. Hanyuma ndagira mbabwire ko umwana ari munsi y'imyaka 10 ureba televiziyo cyangwa ukoresha smartphone isaha irenga, ubwonko bwe buhagarika gukura. Ariko ntaco bitubwiye pe, twarakize sawa. Hanyuma Kigali ikiguzi cy'ubuzima turabizi ko kitoroheje, kubera twagiye gushaka ubuzima. Wakira umwana w'umukozi nimugoroba, utazi se, utazi nyina, utazi ibikomere afite, utazi niveau intellectuel afite, utazi mission imuzanye, ntuzi umwuka uri nyuma y'ubuzima bwe, ukamwakira nimugoroba, mu gitondo ukamusigira umwana ukajya ku kazi. Wazamuvumburana amakosa ugahita umwirukana mu mwaka umwe, umwana akaregwa n'abakozi 10. Mumbwiza ukuri azagira ubuhe burere? Satani azica ari gukora mu mugambi w'Imana. Ngeze ku mugambi wa 4 wo gutoza. Imana yari izi ko ababyeyi bazatoza umwana umugambi w'Imana, bikazaba uruhererekane. Mu nkurikire mbabwira inkuru ntifite aho yanditse, ariko nayikuye mu bitabo bya Kiyahudi. Ni bitabo bya Kiyahudi, si Bibiliya ntivuga imyaka, ariko mu bitabo bya Kiyahudi bavuga imyaka. Aburahamu yagiye gutanga Isaka afite hagati y'imyaka 35 na 40. Ntabwo byanditse muri Bibiliya, byanditse mu bitabo bya Kiyahudi. Ariko nujya no kuri internet uyibaze icyo abahanga babivugaho, ndabizi kuri buze kubisangamo. Mwumva icyo nshaka kuvuga mu nkuru yanjye. Umusaza w'imyaka 136, umusaza w'imyaka 136 n'umusore w'imyaka 36. Mumbwiza ukuri, uyu musaza ashobora kuboha umusore w'iyo myaka akamushira ku gicaniro wenyene, agiye kumutera icuma agapfa? Murumva byashoboka mwebwe? Ntabwo byashoboka. Byagenze biteze kugira ngo bahagurukane mu rugo, bagendana iminsi 3, hanyuma bazamuka umusozi, amubaza ati inkota urayifite n'umuriro, umwana w'intama arihe? Akavuga ati Imana yaza kwibonera igitambo. Hanyuma ni gute yamufashije kubaka igicaniro, agashiraho inkwi, akamuboha, agakuraho inkota ntiyiruke? Nuko Abayahudi uburyo batoza abana, bashobora kwemera kwizana ku gicaniro. N'umukobwa wa Yefuta yaravuze ati papa wabivuze ko ikizasohoka mu nzu uzagitamba mpamezi 2 gusa, nzagaruka ntambe. Iyo umunyarwandakazi yari gutakomereza mu Bugande, akazamuka Sudani, agakomeza muri Egiputa, nuba baciruka. Kubera ko abana bacu na Sunday school ntabwo tubaha ibintu bishamaje. Tushobora gutera mu rusengero rwiza rusa neza, ariko ibire by'ahana abana bateranira, niyo tugiye kwiyarurira abana bajya nyuma, habanza bakuru. Sawa? Wampa ubushobozi nakwita ku mwana ku kiguzi cyose bizansaba. Imyaka nsigaje kubaho ntabwo nzi uko ingana, numva nzashora mu kwita ku rubyiruko, nibo basimbura beza. Satani ari gukoresha imbaraga zose ngo arimbure umugambi w'Imana. Nababwiye migambi ne y'Imana, nshobora kuvuga 10, iyo mbona umwanya kuvuga na 20. Umugambi w'Imana ku rugo mbabwiye 4. Hanyuma Satani rero kugira ngo arimbure uwo mugambi, reka mbabwire ibintu ari gukoresha. Icambere n'ubutinganyi. Satani ari gukoresha ubutinganyi ku kigero mwese mutabyumva. Isi yayobotse iyo nzira, bari gukoresha ibishoboka byose kugira ngo abana banyu babarekipere, kandi mwe ntimubizi. Kampiniraho. Icya kabiri ni ubusambanyi. Maze iminsi nkora ubushakashatsi bworoheje,
mu bana nka 300 700 twahuye nkunda kubabaza ibibazo nka bine. Umwana umaze gusambana, yahemukiwe mu rukundo, umwana ushaka kwiyahura, n'ubuvuka mu rugo rurimo amakimbirane. Nagira mbabwire ko imibare ndi kubona iteye ubwoba. Abana basubiza yego ku busambanyi bari hejuru ya 80. Kera abantu bakuze batubuza guhagarara ku miyenzi ngo abantu badasambana. Ubu biroroshe ko umuntu asambana kuri smartphone, kuri video call, agasambana n'umuntu ari muri Amerika. Abenshi mufite wifi mu rugo, urubyiruko ntabwo rukiva mu cumba, baba bari gukora yiki no ku meza ntibagipfa kuhaza. Kandi nawe urahuze, ntabwo uzi, ntufite ubushobozi bwo kumusanga mu cumba. Ntabwo muri inshuti ku buryo ari we yabwira utubanga. Babwira akantu, ntabwo umwana w'imyaka 10 bamuha rumari kiremereye, ntabwo bamukubita. Umwana w'imyaka 10 kubera ko adolescence tuyita imyaka yo kwigomeka. Iyo umwana yigometse rero ugahita umuha itegeko riremereye, ahita yigomeka kabiri. Azakora umwana ashaka kureba, n'ukorera amakosa utareba. Mu rubyiruko bimeze nabi. Satani kurimbura umugambi w'Imana. Ibindi reka mbyihorere. Ibyo Satani ari gukoresha mu kurimbura umuryango cyangwa se kurimbura umugambi w'Imana, nabyo dushobora gukora liste ndende. Hanyuma nibiri gutuma ingo zisenyuka, nabyo ushobora gukora liste ndende. Harimo kudatanga uburere buhagije ku bana, harimo gucana inyuma kwa bashakanye. Bigeze kunzanira umupasiteri w'umusaza ngo dukorane. Yari umusaza wa kera, yashinze amatorero muri Kongo ahantu henshi. Ndamubwira rero, reka dukorane inama. Ngewe nawe tuzubahane, dukundane, duhuze umutima, uzamufashije ikintu kinini. Nta kintu kibi nari muziho. Arambaza ngo kubera ko mbwiye ibyo bintu. Ndamubwira ngewe nawe twiherereye tukagwana, twashizeho amarido, ntihagire umuntu ubimenya, tugahita tujya mu rusengero tukigisha. Nyuma y'iminsi mike gusa mu rusengero wakwakira abandi bantu bagwanye. Arambaza ngo kandi batarabimenye. Ndamubwira ngo ibyo twigisha sibyo bihindura abantu, ni umwuka ubiherekeje. Nubwo tutabivuze ko dufitanye amakimbirane, umwuka uri nyuma y'ibyo tuvuga niwe ufata abantu, si amagambo meza tuvuga. Ngewe nta mupasiteri n'umwe ndumva ahagarara ku ruhimbi mpagaze ngo yigishe kwangana. Ariko abakristo benshi badakundana, ko atari byo twabigishije byagenze bite? Icyo nagira ngo mbabwire ni iki? Muri iyi nkuru yanjye icyo nashaka kubabwira, umupapa utereta ntabwo yifuza ko abana be bazabatereta cyangwa nabo bazatereta. Ariko bazareka gutereta gute ari wo mwuka ubasangiza? Ni wo mwuka uri inyuma. Telefone yawe iriho kode nyinshi cyane. Ntabwo mfite ubushobozi bwo kureba mu telefone yanyu mwese, ariko inyinshi zirimo ibintu bitari umugambi w'Imana. Ariko mbabwira inkuru ikomeye. Hari umunsi umwe telefone yawe ifitwe n'abandi bantu. Ujye bitekereza. Ngiye ku magroupe menshi ya WhatsApp. Iyo bicitse umuntu bikagwa nko kuri groupe ahita avuga ati mumbabarire n'abana babyohereje, abana babikuye heza. Kimwe mu biri gusenya cyangwa se byica umugambi w'Imana ku muryango harimwo ubusambanyi. Bisigara umukino usanzwe. Reka ntange nk'urugero rumwe. Kubesha, Abanyafrika barabesha baraniyakiriye, ku buryo nta muntu barahanira kubesha, kuko ikinyoma ni ikintu kiri. Aburahamu yabeshe ko Sara ari mushikiwe, Isaka nawe akora ikinyoma kimeze nk'icase ko Rebeka ari mushikiwe, Yakobo abesha ko ari Esawu, abana ba Yakobo babesha ko Yosefu yapfuye bamugurishije muri Egiputa, byageze kuri Amunoni abesha ko agwaye ashaka gukinda Tamari. Byafashe imyaka hafi nka 600. Uzirinde
uzirinde mu gutoza umwana wawe ugerageze kumuha ubuzima bwuzuye, umwuka, ubugingo n'umubiri. Reka nsoze gutya. Abantu bateguye topic Imana ibaha amahoro n'umugisha. Ntabwo mushobora kwibaza ukuntu ari y'ingenzi, ariko tudakwiye gufatira umwanya ungana gutya, ariko Imana ishimwe ko mufite icumweru. Ikindi kintu tugomba gukora mu gutoza umuryango, tugerageze kubaho ubuzima buri equilibre, balance life. Narebye ubushakashatsi bwakozwe muri departement ya justice muri Amerika. Urugo rwakuze, urugo tarimwo papa na mama, abana bakuze barezwe na mama gusa. 63% y'abantu biyahura muri Amerika n'abantu bakuze barezwe na mama gusa. 63% y'abantu biyahura muri Amerika. 90% y'abana babo mu muhanda n'abana bakuze barezwe na mama gusa, atarimo equilibre ya papa na mama. 85% muri Amerika y'abana bafite imyitwarire iganisha ku buraya n'abakuze barezwe na mama gusa. Hanyuma 75% y'abana bahohotera abandi n'abantu bakuze barezwe na mama wenyine. 85% bafungirwa kugwana, guterana ibyuma n'ibindi n'abantu bakuze batari mu muryango utari equilibre. None abapapa ni tuba ba surprise gusa, tukajya tuzana umuceri na minervare, nturahobera umwana wawe. Muri covid najyaga mva muri nafite office mu rugo, najyaga mva muri office nkaza mu nzu, nkabwira abantu bari mu nzu, muze hano mfite free hug, muze mbahobere. Nimva ko ari ibintu biri funny, ako ngiye byarankoreye. Nibwo namenye ko umuhungu wacu w'imfura rurimi gwe rw'urukundo nitushe no gukogwa. Hanyuma umuhungu wacu wa kabiri ururimi gwe rw'urukundo no guhabwa umwanya wihariye wo kuganira. Uwo muhungu w'imfura yarampobera nkumva ntandekura, nkibaza uyu muhungu uhobera na gutya. Kumbe niho hantu yumva urukundo mu gituza kwase. Umuhungu wacu wa kabiri afite yiga mu wa 3 primaire, yigeze kunyandikira kandiko sinumva neza icashatse kuvuga, ariko ururimi gwe rw'urukundo no guhabwa umwanya wihariye. Yarambwiye ngo papa, yanyandikiye aravuga ngo papa ndagukunda, mwako dufitanye ikibazo, uyonje kugushaka ndakubura, ko kandi mashaka ko tuganira nk'abantu b'abagabo. Umwana yiga mu wa 3 primaire kandi nari mpuze pe, nari nyoboye itorero, niga ishure rya Bibiliya, ndara nkora amakuru nari mpuze. None n'uwo mubana nta nubwo ururimi rw'urukundo, umuharo marike y'amakosa yakoze nta. Hanyuma rero niki tugiye gukora kugira ngo tuvugurure cyangwa se turestore cyangwa se tugaruke twubake urugo mu mugambi w'Imana? Ngiye kuvuga ibintu byinshi vuba mpite nsoza. Icambere, dukwiye kubaka urufatiro ruzima, dukwiye kongera gucekinga urufatiro. Kibaza urugo rwanjye narutangiriye mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri, cyangwa twarihuje gusa? Se tuzabwira Imana ize kubaka ibintu tigeze ibamo? Hanyuma iyi ngingo ijyanye no kugira Imana ya mbere muri byose. Mbabwiza ukuri, ingo nyinshi nta Mana ibamo, tuyifite mu rusengero. Biragoye kubona umupapa n'umumama bahuje umutima bagasengera iwabo mu rugo, apana mu rusengero. Nitutagarura Imana mu muryango wacu, sinzi ibindi tuzubaka ko bizakomera. Ikindi, dukwiye kwihana ibyo twagizemo uruhare. Ibintu byose tuzi twagizemo uruhare mu bisenya urufatiro cyangwa se umugambi w'Imana, gerageza wihane, basi uzihanire mu ibanga basi. Ariko uvuga tumva, ngiye guhagarika gusambana, ngiye guhagarika gutereta, ngiye guhagarika kuvuga nabi, ngiye guhagarika kubesha, ngiye kubaho ubuzima buri mu kuri. Gerageza wihane ibyo wagizemo uruhare. Ikindi, babarira byuzuye bitari ugutegana imizi. Hari umuntu akubwira ngo ndakubabariye ngo ubusuzigere uhinduka. Ego ko
none se ubwirwa n'iki ko utari Imana ihindura abantu, ubwirwa n'iki ko atazigera ahinduka? Babarira byuzuye. Cyakora ndabizi ko kimwe mu bintu bigora ku isi ni ukuba bari umuntu atagusabye imbabazi. Hari abantu rero bari proud y'amakosa, ariko gerageza ubabarire. Iyi nayo twayigira topic ukwayo. Ikindi, menya ko buri mubabaro usiga gukomereka kw'amarangamutima. Uzi kubwira umuntu ko atagira ubwenge kugeza ubwo afata imiti y'indera? None se umuntu yabyaye abana 4 ntabaheka amacuri, ni gute uvuga ko atagira ubwenge? Umuntu yabonye distinction muri kaminuza, ni gute uvuga ko atagira ubwenge? Umuntu ukora akazi akayobora abantu 500 bigakunda, ni gute uvuga ko atagira ubwenge? Umuntu yagushatse akakugira umugore yitunze, ni gute uvuga ko atagira ubwenge? Ni gute umuntu umugore atinyuka kubwira umugabo ngo nimbwa? Gute? Ukamubwira ibintu bidakwirwa mu bwenge, hanyuma ejo ugatangira kwibagirwa, ejo akabura ibitotsi, ejo bundi ukabona ibintu byakomeye. Gerageza kumenya ko buri mubabaro usiga gukomereka kw'amarangamutima. Ikindi, tugerageze kubaka balance life. Twe kubaho ubuzima buhengamye. Ubaka urugo rwawe, ushaka ibitunga urugo, hanyuma uramye Imana cyangwa uyikorere, ugerageze no kubana neza n'abandi. Ikindi nanone, gerageza guhagararaho umugenzi wawe afite intege nke. Umva mubwiza ukuri, buri wese arazigira. Gerageza umenye ko icyaguhuje na mugenzi wawe kwabwira ngo uhagarare aho mugenzi wawe afite intege nke, mu rukundo, mu bugwaneza. Reka mbaho urugero, iyo Imana iza kuduha abagabo tugatwita, twari kwihangana tukabyara umwe, tugahita dukora planning familiale. Sinzi ko umugabo agira kwihangana kwabyara abana 4. Yewe tubanye na madamu, ndi umuntu ukora ibintu byinshi icyarimwe kandi nihuta. None madamu wawe agakora ibintu neza ariko buhoro. None nkanyamuza kutihuta kandi afite inda y'amezi 8. Noneho yenda kubyara, narinde Nairobi ngura omo y'ibiro 4. Kuva aho imodoka yansize kugera mu rugo byari nk'ikilometero kituzuye. Nyimanukana mu ntoke ngera mu rugo, akaboko numva kananiwe. Ijwi rirambaza ngo kubwira madamu ngo ntiyihuta, ibi biri wabigushira mu nda, wabuciruka. Gerageza umenye ko mugenzi wawe afite uruhande afitemo imbaraga, naho afite intege nke, nawe niko bimeze. We kumva kuri byose. Ikindi, dukwiye kwiga ubwenge. Ubwenge mu kurera abana, ubwenge mu kumenya abagenzi bacu tubana, ubwenge mu kumenya imvugo y'urukundo. Ni byiza ko mukundana, Imana ishimwe. Ariko nimutiga ubwenge, kuko rukomezwa no kujijuka, hari ibintu muzakoramwe amakosa kandi mukundana. Hanyuma ikindi, nuko buri wese amenye inshingano ze akazuzuza. Cyanyuma, buri wese azagerageze asiga umurage mwiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.